Ladies and gentlemen, I welcome to you to my talk and I present to you Robots Without Sight, Leaders Without Vision, a lesson in perception. A robot's ability to sense its environment and interpret the data from its sensor. Bila kita cakap pasal robot ni, dia tak adalah mata macam kita, dia tak adalah diri pendengaran, tapi dia ada sensor. Sensor ni lah yang akan perceive the environment. Nanti kita akan kaji apakah sensor-sensor yang penting dalam robot. And in a sense, sensors are robot sense just like human have their own. Just as losing a sense like a vision make a person less effective. Sebagai contoh, kita buta ataupun kita tiada pengenalan, jadi kita lebih less effective dalam hidup kita. A robot without certain sensor is severely limited. Both robots and human rely on vision to make informed decision. So kenapa perception ni penting, tuan-tuan? Perception is what separates an adaptable robot from a simple machine. A robot without perception is like a person blindfolded, which cause it cannot react to change its environment. Jadi kalau kita tak ada robot ni, tiada perception, jadi dia tak dapat react. Sebagai contoh, orang buta kalau dia berjalan, dia tak dapat react apa yang ada depan dia, kecuali dia sentuh, betul? Sama juga dengan robot. And for leaders, lack of vision means lack of direction, while for robots, lack of perceptions means no awareness to guide actions. And why is exactly perception is important in robotics? If a robot can perceive, it will constantly fail at flexible tasks and require human intervention like a self-driving car. Without cameras, will immediately crash it. They can avoid obstacle or adjust to new situation. Kita tengok video ni. Ini adalah robot yang kurang perception dia. Tengok lah. Jadi kurang perception ni dia sangat-sangat bahaya lah. Dia cuma ada satu task je. Contoh ni dia makan. Dia tak ada perception, dia tak tahu yang dia ni sebenarnya tak berguna pun. Sebagai contoh lah. Jadi kita tengok lagi. Dia jatuh, dia sujud. Dia cuma ada satu task, dia bergerak macam tu je. Jadi perception ni adalah sangat-sangat, sebagai contoh ni dia, sebab dia tak ada kamera, jadi dia main langgar je. Sebab dia tak ada something yang sense ini bahaya ataupun tidak. So robot with perception can make the robot navigate, relocate and make decisions autonomously. This is why sensors like cameras, LiDAR are fundamental. For example, this is the example how the perception works in our technology. Autonomous car that can continuously perceive the environment to drive safely. They get the data through cameras, radar and LiDAR. Jadi kita akan cungkil, akan lebih mendalam apakah data-data yang diperlukan robot untuk dia perceive the environment. Sebagai contoh, dia perlukan data daripada kamera, radar, LiDAR untuk detect lanes, traffic and orang berjalan. Dan ini juga adalah contoh warehouse, iaitu Kiva robots. They are automated guided vehicle, navigate warehouse floors carrying shelves. And this robot use perception, barcode scanners, floor markers, bump sensors to move around and to move around other robots. If their perception fail, package will not get to the right place because the robots will get lost or collide. Sebagai contoh, dia tak ada perception, dia akan langgar lah mana-mana dan dia tak dapat pergi pun dari satu kawasan ke satu kawasan kerana dia tak ada perception. And then ini adalah sensor-sensor yang diperlukan oleh robot. Yang pertama adalah kamera, the eyes for visual data. Second is LiDAR. Apakah itu LiDAR?
iaitu dia 3D sensing of distance. Kalau kita tengok kamera ni kan, firstly kita akan cerita pasal kamera lah. Kamera ni, contoh kita ambil gambar. Jadi dia sangat rich data dalam tu. Dia ada warna, dia ada pixels, betul? Sebagai contoh, siapa nama? Akif dan Mimi. Kita dapat bezakan lah. Yang ni pakai tudung, yang ni tak pakai tudung, contoh. Itu adalah features yang kamera boleh baca, yang kamera boleh differentiate. And then the second one is LiDAR. LiDAR adalah 3D sensing of distance. LiDAR ni, kalau kita tengok, dia ada 3D dan dia boleh kira distance dia berapa. Sebagai contoh, kamera, dia cuma ada gambar je kan, tapi dia tak dapat kira distance. Tapi dengan LiDAR, dia dapat kira distance daripada sini ke sana berapa. Dan kita ada radar. Detects object velocity and position, great for seeing through darkness or rain. Radar ni, dia boleh detect orang sebelah. Sebabnya dia pakai radio wave. Contoh, kita boleh kan dengar radio dalam ni kan? Sama juga dengan radar. Radar menggunakan teknologi seperti itu. And kita ada IMU. Kalau kita tengok dalam phone kita juga ada IMU. Bila kita buka kita buka GPS sebagai contoh, and then kita bergerak ke kiri, ada nampak tak benda tu bergerak? Ke kanan, ada nampak tak benda tu bergerak? Jadi itu adalah IMU. IMU ni dia boleh baca acceleration dan dia boleh kira. Daripada acceleration tu dia boleh kira, oh, rupanya aku dah gerak dari belakang ke depan. Jadi robot ni perlukan sensor-sensor seperti ini. Dan akhir sekali, sebagai contoh, ultrasonic sensor, which is short range distance sensing to avoid nearby obstacle or for precision tasks. And how exactly robots perceive the world? Yang pertama, daripada sensor-sensor yang manusia build ni, untuk robot tu baca, manusia telah menciptakan satu algoritma, iaitu kita panggil SLAM, Simultaneous Localization and Mapping. Siapa tahu SLAM dekat sini? Boleh angkat tangan. Tahu? Kalau tahu, rasa kelas dah habis lah. Kita dah boleh balik. Okay, SLAM ni sebenarnya dia adalah Localized and Mapping. Macam mana robot tu nak bergerak dari satu kawasan ke satu kawasan, dia perlukan localization. Localization tu maksudnya dia kena tahulah diri dia dekat mana dalam environment tu. Tapi macam mana dia nak localize diri dia dalam environment tu? Dia perlukan map. Kalau kita tengok kita punya Google kan, Google Maps, ada kan location dekat situ kan? Betul? And then ada map. Cuba kalau tak ada map, kita tahu kita kat mana? Kita tak tahu. Sama juga dengan robot. Tetapi robot yang kita cerita sekarang ni, dia tidak perlukan GPS. Dia hanya perlukan sensors on their boards. Jadi, bagaimanakah SLAM ni works? Dia akan sense the environment and make the map of the environment. Sebagai contoh, kita cerita pasal LiDAR tadi kan, dia boleh kira distance. Dia hantar balik, oh dia tahu, rupanya dia dekat sini. Dan dia berjalan ke depan, oh, aku dah ke depan sikit. Cuba kalau tak ada sense, tak ada perception, tentulah robot tu akan jatuh. Betul? For example, a robot vacuum creates a floor plan. Kalau kita tengok ni, floor plan adalah map of your house as it cleans, and at the same time figures out its position in that map to avoid going over the same spot twice.